naši državnici ili su na vlasti u Srbiji ljudi koji se ne sreću u kafanama ni posle ponoći. Pitamo ih zašto idu tamo kad znaju da postoji zemlja koja ne da nas nije bombardovala, nego koja je 1914. ušla u rat da bi nas zaštitila. Zemlja čiji je car Nikolaj 916. zapretio da će sklopiti separatni mir sa Nemačkom ako srpska vojska koja je prešla albansku Golgotu ne bude hitno prebačena na oporavak, na Krf i druga mesta. Car Nikolaj, sveti ruski car, ustao je da brani Srbiju. A onda su ga isti oni koji su bili naši neprijatelji, Nemci, poslali mu Lenjina da ga ruši i da sruši najveću slovensku zemlju koja je štitila Srbe. 1944. opet su Rusi ginuli u odbrani oslobađajući Beograd od nacista. I danas oni kažu, ako se Srbija odrekne Kosova, Rusija ga se neće odreći. Nikada! Ali pored Rusije, tu su Brazil, Indija, Kina i druge zemlje koje se podižu iz praha i pepela neoliberalnog kapitalizma, tog čudovišnog poretka, tog novog nacizma koji, kao što reče Orwell, hoće da čizmom zgazi ljudsko lice. Zato je naš izbor jednostavan. Idemo ka onima koji nas vole, koji se zajedno s nama Bogu mole, s kojima delimo istu veru, iste vrednosti.